Nihang ni rep angkang ke Chengsi Ginger Festival di Purong Supialong ke Paman. Inut honghap hongru ningkan kripli adivasi o Supiaphan chulang remdet. Company corporate aphan Karbi Anglong Thomas Council pen dongle chedon dunde puta opposition political party na pen hampang asong atum kachisong asay kedeng. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai. Mane nilila so aprang keso ke niri ni keng ke so dolo la pen ki ok hormu la sonna kilong pen ke la so doai ke chu pen sinon ki milo la si mane nali tunta nali ni hang pen mane ke mane mana ke so bang du prote pen nunta Perang akisu ta ani dulu laso amar juan adwai kisu pensi lita kene ilu. Karbi Anglong lai fatawa birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. Ginger mate hanso ke karche tumaphan isi varsai kimi bangso varsai kimi lake Karbi Anglong Thomas Council Tourism na pen agriculture asai kama hin pensi van pilo bangso pen jo Karbi Anglong pen West Karbi Anglong kang kiduan hanso asai katike tumstami anam kidu pen kachujor ponje phan varsai long ponpo ahok Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ranghang kaping khat pon ateng pen tourism asai kam kilang chari pon pen EM British inghi la pen agriculture asai kam kilang pon EM Anparta MP Amar Singh Tiso bor idunsi kidam tang arpol ni phal nerke pen sirke mate piniarni an dipholong kido arboretum kam craft center long ginger festival paman pondo Bangso Ginger Festival kipang cheng pon jep hanpura MLA Dorsing Ronghang pen kang pupon along EM British Singh Ambassador of the Republic of Slovenia to India Thomas Mensing pen Achor Sangpi Darja Zorko Mensing IRS Managing Director Assam Tourism Development Corporation ATDC Kumar Pat Mapani Bora Diganta Bora IPS Pendanglok Kyong Lungatung Chutong Lunguti Bangso hut EM British Singh pen taning jepon atengke piniarni atona somke nili tumaphan project mate arni kimi arni athema bangso Ginger Festival aphan ningkan kang thlim ing hongnang no nili tuma habar phan isi arnama resume penajo akiminai mate ahu orkido maya nongledu bangso longli lake han aphan chot kalisi han so aphan stami misen Karbi akhe aphan ke pachingthur ponje phansi han so bangke Arnamsi ahir jumenang ki pi pusi niletum matha damno pusi EM British Singh pen minjipon Bangso Ginger Festival long Karbi Anglong pen West Karbi Anglong angkam ki doat han so asai ke tiki atu chetong dunti Nasi non market aling ki pidunji aphan lapen nito middleman papa vedaji aphan nasi nilitum la buyer satum pen pini nilitum my meeting da doji nasi alang litum pen lapen farmer pen lapen buyer sangbong alang litum mangbong pen koson si alang tum chingki chethan pen alang tum mane thang middleman che jogonde pen mesena dor palong ji aphan bangke nilitum da council CM ke hai da melo nilitum phan RD nang pilo lapen la so puthak nang pa check ye phanda melo ito MP Amar Singh Tiso sita melo nilitum phana so ateng pet SOP sita melo nilitum council pen la bangke bonai ponto News report Karbi Anglong live Ananta Jaiswal Artaningkan Troket Bihariakhe Lalmatha Ward number hini Bokagharasor Ningkan Kripliao Sophia Phan Kicholangrem Lakhang ko ratrok Duar Baguri constituency ke parlo Dolamara police station angkang Dolamara Japijuri Adivasi Rongomikar Budhon Urang napen
mamuni urang to masupi lokhimai urang artaningkan kripli anparta physically challenge au supia phan inut dolamarang kang along bepar klembang ananta jaiswal artaningkan trokep lapen bokaghat malomke lalmatha pusi kachethang bangsong munike ward number hini bokaghat mate golaghat district asor pusi pangtheklong bangso lalmatha pomune kedamtang ni phai trok arkoi chiklo malom budhon urang ahemalong langkijum dam ahu bangso so apai lapen apotum hem kavyahut avarsai chu nc bangso supia phan cholangrem kang det lopusi kisung ki phovek au so apo lapen apai tum hunchi thandu lapen apithu au so bang ke hang junodak ajulong si kisung ki phovek au so bong bang hang ser det ajulong si kacholangrem vek amunike kajuilo apithu adivasi tum alidar chipengsi dolamara thana long lamhoi pisi amuni daphan ke dolamara thana tum kiri tarlip asai dengpon pen chipari dengpon long lo lapen birta kiri boma hut ke case number bang long lela lasi dolamara angkang pen chenglong atok hanu ke do Karbi Anglong angkang ke do tum an sitame kai ke kachirok tok ke do pen lahai ki sum pen ke jogje phanta chisik ding nangji anparta dolamara angkang along stami paper biha amen pen konamana akhe tum penangan nangduto chethan pon mi atheke jasimet hong pen ke bang tum phan aron teng pen isibak arsik jidasai dengsi kengkam chejor ponangpo তেতিয়া ৰাতিপুৱা মই ছোৱালীকেইটা ক'লো যে তহঁতি দুটাই আছ তাৰ মা কাম গ'ল আৰু সিও কাম কৰিছে তহঁতি ধানটো মিলি থোৱা আছে তই ঘৰত থাকিবি আৰু ছোৱালীটোক চাবি য'ত যাব নিদিবি এনেকৈ কৈ পেলাই মানে আমি কামত গুচি গ'লো তেতিয়া সেই ছোৱালীটো মানে ইয়াত বহি আছে সেই সৰু ছোৱালীটো মানে মানে কাঁহী বাতি ধুই আছে তো সেই বুঢ়াটো মানে আহিলে আহি পেলাই সুধিছে বোলে এই মা দেউতা ক'ত গ'ল তেতিয়া ছোৱালীটো কৈছে না মা দেউতা নাই বোলে কামলৈ গ'ল তেতিয়া মানে সুধি পেলাই সি মানে এইখিনিতে ফুৰি আছে তেতিয়া সি ভাবিলে মানে যাব নেকি তাৰপিছত সি মানে কাঁহী বাতি ধুই মানে এনেকৈ আহোঁতেই ছোৱালীটোক মানে এই ডাঙৰ ছোৱালীটোক মানে ইয়াতে লক্ষীক মানে দেখি নাপালে তেতিয়া সি ক'ত গ'ল এনেকৈ কৰি মানে কাঁহী বাতি এনেকৈ ধুই মানে সোমাওঁতেই মানে সেইটো দৰ্জা খোলা আছিলে তেতিয়া মানে ঢাকি থোৱা আছে তেতিয়া ছোৱালীটো মানে নাই বুলি কৈ আছে তেতিয়া ইয়াত কেনেকৈ সোমালে দৰ্জাটো যেনেকৈ ঠেলি দিলে নহয় তেতিয়া সেই মানুহজনক মানে পালঙত দেখি পাই গ'ল তেতিয়া সি মানে ভয় খাই গ'ল ঘৰতে মানে মতা মানুহ এটাও নাই তাৰপিছত সি মানে বাহিৰত ওলাই মানে পূৰা চিঞৰ বাখৰ কৰিছে নহয় তেতিয়া মানে সেই ওলাই আহি dolamara pen arjison long par Karbi Anglong life Karbi Anglong longle company corporate upon council ke charia tum dongle ke pekji polong APHLC Congress CPIML NPP lapen prek jam hamphang song tum chedonun thek thepu athepi en ponsi arkoini phai near keparni diphu Karbi club pen DCSI hem an ongdung armu chejeng ponsi kachi song jaime ke deng pon birta nangle athi ke dam tangani unemployed youth ari soi jang to maphan voreng kapilong je phan pusi Karbi Langpi hydroelectric project phanta longle peklo sitame piniarni phanni ansi Karbi tum voreng ang hoi longdun chot lapen voreng ki longdun ta tuma phanta kang tham lapuson si Karbi arar tum thek long hoi lasom thot si bokajan CCI phanta longle ki pekji hutame rar tum longle peklong le pusi chesong lo bonta ovi kimia tuma phan voreng hoi pekpon pupen rar phat pamang hu thudilo bonta phan phon ta Karbi soi jang tuma phan vorenga hoi pekpon pe company phan longle ke pek ale puke akhialam lo CCI phan longle ke pek ale ke angtam pen ke wang ibi ke chi atum dim klong nang chilong lo la so pena jok bokajan ke Karbi Anglong pu kachi puan ta phire ni milo lasom si non council ke chari bom a government atum Karbi Anglong longle adani Ambani lapen Godrej company atu maphan longle ke pekji lake unemployment problem ke pavir ji kalisi angtam pen ke wang ke be ke che tu maphan longle nanga pacharai je to warsi ke thot teng kache song hut songja tu ninji lasika prek jam opposition party lapen social organization pen ke council ke chari atu company corporate aphan Karbi Anglong longle kacho Georgie puke chedon dun thek the lapen un an pen ke longle kacho jore jutang langlu aphan
kham khe tip ji pusi pini army kachi jenga hu songja tu ninje thi bangso hut asam governor lapen chief minister phan panong si Karbi Anglong nong le company phan pethet thi pu pinpura lo DC redeng pajerpon. This precisely today what our intention is to tell the government loud and clear that stop selling the tribal lands of both the hill district. Although I may belong to Dima Asau, but as a constituent of a parliamentary seat, we have a common issue, and it's as you know. Dima Asau, there are already a lot of issues has already arose regarding land acquisitions of various companies, especially the multinational. Nilitum akai kami di apor pen nilitum pubom lo dongle phelang lapen corruption mokha bonang ji lapen pini ani ta ke bonji kali lan su se ahir ke pangta lasi Karbi Anglong ada da longle yongsi jor at lo pute mo isu adin kupi lo ke klempo lapen ili bang ke company pite klem dekhe lahai company peli alebe nilitum bang ke longle phelang dunsi munitum আমি থাং ফুসার ফিসার পেন কি চক্লেম চদাম হেদি হালা হাই হই পেনসি কেরেং জি আবার সাইড হজি News report long sadaranti Karbi Anglong live. Havar ke hat LA constituency ki parlo Havar ke hat municipal board ningkan phokep ke chok arkoi niphai nerkebarni Havar ke hat municipal board nongkula sports auditorium holasa hemalong talon pon ada por phai kep apor pen chengpon si Havar ke hat municipal board a chairman Vidya Singh Terona hin pensi mai phuang hoi chari ponlo la penadun thu monjit khaglari a hin pensi aluhi tuma phan pachini ponlo Havar ke hat municipal board ningkan phokep golden jubilee 50 years ningkan ke chokalong ka chetong dun lake Havar ke hat constituency x em khonsing rongpi lumbajong constituency x em roton teron alang le tumpen chetong dun adun thu Havar ke hat MLA dorsing rong hang ahin kaching thur ke doanamo alam raraphan than pachini ponno la penabarim chairman sar protap hondigui lapen kapre ki the ki ding man ki dotum doan pen tami labang so mai che tongdun lapen school tin pen ki wang so maratum ki longdun nong e tami pi pajer ponno ningkan phokep ki cho golden jubilee ki talon pon Havar ke hat nongkula sports auditorium hall asai hemalong mission pen pachun ponlo 50 বছর পূর্ণ হওয়া গোল্ডেন জুবলি সেলিব্রেশন এই অনুষ্ঠান আজি গোটেই দিনজোৰা এই কাৰ্যসূচী আজি অন্তিম পৰ্যায়ত সুন্দৰকৈ ভালকৈ আজি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীত হাওৰাঘাট বৰপাত পৰা বহুতো প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু উপসভাপতি লগতে ৱাৰ্ড কমিছনাৰ আৰু বহুতো জ্যেষ্ঠসকল সমাগম হৈছে আৰু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সমাগম হৈছে আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে আজি সমাগম হৈছে এই গোল্ডেন জুবলি কাৰ্যসূচীত গতিকে বৰ সুন্দৰকৈ উদযাপন হৈছে মই আশা কৰিছোঁ আহিবলগীয়া দিনত হাওৰাঘাটখন আৰু আমি সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ আমি টাউন নগৰটো আমি ধৰিব পাৰিম আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজি ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ লগতে আমাৰ যিটো আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট একেকাৰ কৰি কাম কৰি গৈছে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত যেনেকৈ মহিলাসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ধৰণে সহায় সুবিধা আহিছে আৰ্বান এলেকাটো আজি মহিলা উদ্যমিতাকে আদি কৰি মহিলা সবলীকৰণৰ আঁচনি যিমান আছে সেই সকলোবিলাক জনসাধাৰণে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে Havar ke hat pen harsing rongpi Karbi Anglong live. HSDF asong lake Karbi Anglong along non hedjong regional political asong amahang ki pathek asong lo. Labang so asong aja kong ki pangtang pon bom ja phan amreng constituency arlo muthade pathuak lamalong tame mepi padopon lo.
HSDF asong pulutangte Karbi Anglong ara tumtame chinilo mate arjulong lo laki Karbi Anglong alo non hedjong regional political party asong amahang kipathek asong lo HSDF asong along jasemet tirpialong ki claim ke dam tumpen labang so asong jakong kipathe pon bomji aphan breakjam constituency alustame arniwang amat ratpen kachingki kachethaname kipadu poname ilitum social media chatai long stame thek pondong lo Lason dak thaksi pinire thos tame HSDF asong aparman amreng constituency muthade pathua klam constituency committee sengponsi HSDF asong aphan ningkedok araratum mithang song chiu ponintisi HSDF asong long kewang tum anaphan stame HSDF tirpia me phu rajentimung rongkhang LSC ame phu Wilson tirang pen claim rapper ari sangho tumpen dengponsi HSDF asong long paok ponsi HSDF asong akimang putha lapen Karbi Anglong arat akiduki sungpen kachipajok thekji aphan HSDF asong jar potum klardak pen mielong raraphan than ponlo me pijudera phi HSDF ame phu rajanti mungpen laso me ki pamana putha phirang ke thengno nangki pachini donalam thile nun litum ang tonpen arjupon sina Jasamet nilitum Hill State Democratic Front benitum akemang ke lalo constituency inkorat sok anna menitum mane ke sengpon etio phanse tum chisik chedang pon lo laso ting menseni tum non playing pon bomlo pe non inkorat sok ang bong pen non lidola ke sengpon hala nanar lo la bangke isanat hini dolang pen pu west dolang constituency mene constituency men ke lalo haraghar la pente ada no mati dolang la pen la pu west anara bangke non amri chinthong la hai dolang lalu polote itu ketang tempo dan so ceng bang non prabjin ben penap digam bang situm seng nam la pen non jasemet HSDF tuma kemang ke la hello je article 244A autonomous state la puthak la so puthak posin itum kedam tang arnia porhut aname nilitum chesong bom wang bom lo Karbi Anglong arada kar I la pen Karbi Anglong arat atum political party tum ondung kela autonomous state puthak si mane kaita non national party tum ke ali ke chu NJ pan bor ititi dongkam kam ben wiki bela pen jrigin deng pen samsing ti Karbi Anglong life langroi o karon ri pen kiri ki paruhum arera puthak arlong vuti phonglangso KSA branch tum pen phirangkia mai kangni Arlong vuti phonglangso KSA branch tumahin phirangkia mai longpen lamthe kachepakhlangke langroi okiri aron ripen kiri kilit part pik penajo nonabangke dak ke do local tum katora mate side effect dolo athi langroi okiri amen pen picnic amen pen thoi pen tum ta wangpo lapen Nagaland pen hai huita wangpo dowai bom ki pang der pen Mary hing pen kimai lapuson asai lang no pen si kiri I amat sinon ke dakadum ke duatum ke lang ki junji chinglu ching thije phanai huistame mi oedatlo nonang kichaman thu bangke methang ki chuje phanta avi lapen langroi stame ke ter ke rason si chiman detlo lasi ladak borpung area long searching dia song penta bipon lapen KSA tum ahin penta sodak pen klangpon thiplo athi ke langdam lote ke damtang ateng plutang te environment ta ki mimiji angring si dambom tang luputa ningji alonguti phonglangso area long langroi langjeng do labangso langroi langjeng long aron rei pen ok kiri atum maphan ke pachini alam thei bage pachini ji po phan sine tum non pini press meet ing ni pona la loje dak labangso area long langroi langjeng do la so langroi along siladak alonguti phonglangso ke doana rada tumapta labang solang roy lang jeng si kijun lo chinglu chingthi lo ba jontu jon januar anastame labang solang roy long si kijun lo lasi labang so aronre pen kiri pa demlo bangke la son hello je dowai daro pen kichor dowai daro pen kiri pulputang te labang so alang roy lang jeng alang roy kijuni phan ke hengno lasi ka effect ke do side effect ke do lage ka do ko with chini lo la si la son dak thak lo la first point lo la pen second abang ke pang der pen ke rilong le lo la pen mia hearing pen ke mai abang ke la son thom pen abang ke dilitum la da KSA la pen dak
area long searching ri ba kangbura hoya tum pen chingbai che parai pon sini tum labang ke khang pon lo. News report Karbi Anglong live. Kedam tangani aron barim armu chingrum amayalong kipali dunji pupen kedam bomahut mukindur arong asor ahiring tangrak pen gari kachingkoi. Jirikindeng police station ki parlo mukindur arong along pini aron barim armu chingrum amayalong kipali dunji pupen tovar beng ihum Tata mobile registration number AS02CC6536 agari ahiring tangrak pen kaching koila pen bang krep pho abang phu bang phietum ahiring tangrak pen areng hu kisu dun abang phu bang phietum amen lason henlo ramson ronghang borson ingleng rongkhang rongpi rajen rongpi kayar hanse pi sapi ingleng pi lota teron pi rening hi sermalin inghi pi kati phangchu pi sing inghi sami bepi wanson rongpi kadu rongpi pi nong eteron birta kirip dun bo mahut anke adi mamat apran ke damatum ke avelang la penara eng huki so tuma phan kheroni model hospital ansi segelang je phan ponbom lang pusi birta ribdun long jinko iya thi bangke na pulo yo meeting bu masih mukindur muniling thumam tha pulo dak pen wang bom lo masih nilita tawar kai le wang tawar dagali amat arleng arlu uni bon bu masih parlu lo amat bat podok dok amat un ede lo ke break khang ne ma pinchiri thak lo ma parti thak lo tanang lila non labang so gari mukindur pen ke wan bangkwan abang phu bang phiwan si ke wan lo dak maximum 40 bag dui 40 masih nili pulo mo bang da ong lo pu masih bang ta to ban dam bom lo pu masih nang thap nang kok lo bang itu la an dam bom lo pu masih nang thap del lo amat bang wer to war mang ke uni bon masih parlu lo habat podok dok amat uni del lo break takam bi pe del ma pinchiro yo ni limina gari mati manna nam ta an ni likahino pu problem ma the long le Kenon dak bang ko sondong ni ke ni cha dilo bon hala ubar lut cha masih nali tum nakap jote pen tum ini ke bad je bang la posong lo ni tum ponghari ame ki chingbong aklam long kheuni chingbong aklam long padu jel bang somai lo ni tum ta metha khai mate dhorom phang ka ching hon puwa jani ladak ni tum mukindura habar pen ta ke tong ni phan sin pen bar iglo lasi dak mukindur pen bang bom husi non hem pen bar bom husi la soki sung bang ke chip aholo ni tum hem pen bang bom husi gari hum thon ni tum han pin ni na ga ta sai bom la ke ching si apran si do gari dak la Jirikindeng pen samsing ti Karbi Anglong live. Pinia birta kalapansi kang ton panilo kardong